Gospodin Sead Hodžić je također pojasnio šta će se dogoditi ako se donese odluka da se potpiše mirovni sporazum. U tom slučaju, rekao je, nastupa jedna potpuno drugačija situacija. Stupanjem na snagu tog sporazuma pravno bi se uspostavila Unija Republike Bosne i Hercegovine, a da bi se ona mogla institucionalizirati, da bi mogla i na bilo koji način postojati, neophodno je da postoje 3 konstitutivne republike. Kako bošnjački narod u Bosni i Hercegovini do sad, a ni dalje, neće učiniti bilo šta da dovede u pitanje postojeću Bosnu i Hercegovinu, on u tom trenutku biva prinuđen da uspostavi konstitutivnu republiku da bi ta republika mogla biti članica Unije Republike Bosne i Hercegovine. To zahtjeva da stvorimo sve pretpostavke da ne bismo došli u situaciju da u tom trenutku nemamo organizirani politički, odnosno ustavno-pravni i državno-pravni ambijent. Da se to ne bi dogodilo, nužno je donijeti odgovarajuće odluke u tom pravcu. Te odluke bi se donijele, naglasio gospodin Hodžić na jučerašnjoj konferenciji za štampu, samo ako bi došlo do potpisivanja sporazuma, a zatim i njegovog stupanja na snagu. Odluku o tome treba da donese Skupština Republike Bosne i Hercegovine na zasjedanju, kao što vam je poznato, poštovani gledaoci, zakazanog za sutra. Skupština Republike Bosne i Hercegovine radit će samo u poslaničkom sastavu. Skup će otvoriti gospodin Alija Isaković, predsjednik inicijativnog odbora Bošnjačkog sabora i Vijeća Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, a predsjedavat će mu profesor dr. Enes Duraković, također član inicijativnog odbora ovog skupa. Poštovani sabornici, dame i gospodo, uvaženi gosti. Dužnost mi je i čast da otvorim ovaj Bošnjački sabor u ime inicijativnog odbora Sabora. Ne moramo trošiti mnogo riječi da iskažemo razloge koji su nas naveli na sazivanje ovog Bošnjačkog sabora sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje mirovnog plana u Bosni i Hercegovini i zauzimanje odluke o njemu. Prirodno bi bilo u nekim normalnim okolnostima da ovakvu odluku donese svenarodni referendum, ali u nemogućnosti da to obavimo osnovne naše nacionalne kulturne institucije, Preporod, Vijeće Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, Islamska zajednica i Merhamet pokrenule su sazivanje ovoga sabora sa željom da se ovako krupnim odlukama govori na što je moguće široj osnovi, gdje bi bili zastupljeni predstavnici svih struktura našega društva i po mogućnostima svih regija. U toku rada inicijativnog odbora ovim institucijama priključili su se
dakle preporodu profesor dr. Enes Duraković, profesor dr. Enes Pelidija, profesor dr. Munir Maglajlić, iz Vijeća Kongresa Alija Isaković, profesor dr. Kasim Begić, profesor dr. Atif Purivatra, iz Islamske zajednice Ismet Efendija Spahić, Mehmedalija Hadžić, Husein Efendija Smajić, ispred Mehameta Eda Bećirbegović, dr. Abdul Kerim Fazlić, Muharem Efendija Hasanbegović, te predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović, iz SDA Ethem Čakšić, Mirsad Kebo, Enver Kreso, iz Skupštine Republike Bosne i Hercegovine profesor dr. Abdullah Konjicija, Ustavnog suda profesor dr. Ismet Daudbašić, Sead Hodžić, od Vlade Republike Bosne i Hercegovine magistar Hadžo Efendić, od privrednika Salko Selimović, Mehmed Drino, Ferit Pašović, od opozicionih stranaka profesor dr. Muhamed Filipović, Mustafa Čengić, Rasim Kadić, od Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasim Delić, Sefer Halilović i Vahid Karavelić, MUP-a Bakir Alispahić, te udruženja Azra Begić i Zijah Rašidagić. U toku kasnijih izlaganja bit će izneseni i ostali razlozi za sazivanje Sabora, da ih sad posebno ne ističemo. Želim da pozdravim goste Sabora. Izvinjavam se ako bude neko ime izostavljeno zbog zakašnjenja. Turski ambasador gospodin Tufan Sizan, iranski Muhamed Javad Asa, američki Viktor Jaković, izaslanik Redman Charles Edgar, monsignor Vinko Puljić, Sinđel Avakum Rosić, gospodin Mirko Pejanović, član predsjedništva, profesor dr. Tatjana Ljujić-Mijatović, također član predsjedništva, Mirko Lazović, predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, Lionel Rosenblatt, predstavnik Soroševe fondacije na lični zahtjev, Ivica Čerešnješ, predstavnik Jevrejske opštine, profesor dr. Franjo Topić, predsjednik Napretka ili pak njegov zamjenik, Goran Simić, predsjednik Prosvjete, Ljubomir Berberović, predsjednik Srpskog konsultativnog vijeća, i pozdravljam gospodina Aliju Izetbegovića, predsjednika predsjedništva, te Mustafu Efendiju Cerića, naibu reisa Islamske zajednice. Gosti i strani novinari bit će prisutni na otvorenom dijelu sjednice koja će trajati do pauze. Zahvaljujem im. Inicijativni odbor učinio je sve da se sa svih regija slobodnog dijela Bosne i Hercegovine i dijelom iz Hrvatske pozovu predstavnici našega naroda iz raznih struktura, oblasti i profesija, i ja ću ovaj Sabor upoznati s tim spiskom smatrajući to izuzetno važnim da bi se mogla prosuditi i s ove strane kompetentnost jednog ovakvog važnog skupa. Iz Tuzle 29 sabornika, poslanika 14, zatim